Nibati nirang si dosi rangnila gungri permissiola sonmo basan basi tinila tu dindi permissiola muiko laba lagir yang bibinna glasi hamsi danchaba tamung jujale nananga agi aba ago aba nananga benatan permission apsi malam dun chugai nga rangnila ngonsangri tini sibalo batro sosiain tara permissiola basan ngai seba sammala rangnil gungri pangmari nga khaban mala tudini परमेश्वरला युल्सा दिन फ्युक्बमी विभाचरी शीर्षक मला परमेश्वरला जन्म वचन बाइबल छुई है मरकुसले किताब 10 अध्यायला 17 रन्ची नाइ 27 पतो नङाइ रंगनेल गुंगरी पढबला सी थेनालाला हालेलुया जो सरस्वती ngai पढले सी थेनाला ओदा सिंgai के ताम दिखे पाला राना ताम अबङ चुरी चुराङ ब्रिमना तामङ बाइबल लिजा रंगनीला नेपाली बाइबल दिन रंगनी सिखम सुला Yesu glagi di feban laba duiri migi yarban khasi pui juban Yesu da jaba guru juk juk donala juni yangbala lagiri ngai tini tikla dola bisi ngweji 18 बजे Yesu se theda turang bisi sungsi yese ngada tikta jaba bisi manba परमेश्वर बाय खलेनुन जबारी परमेश्वर से कुर्बाताम यदा थानुन मुला मी आसाइगो Jandotin jam brilsit abrau, yo alau, lusila tampang si abrau, fagap la si abrau. Oce, rangla aba amda man lau. Bispatri, Yesu se, chesi Yesu da Prabhu su ge mingai, jatuku yenchen laban mula bisi biji. Yesu se heda jiban, ma ya lasi surang bisi sungji. Azainun yesi gege ladoba mula. दाइनसी ये निसी येला जमन धन सम्बन्धी चुङसी प्राङ्गो गादिदा बोलसी पिन्गो येसी स्वर्गरी धन सम्बन्धी याङला ओचे एदिन छ्याम ओचे नादिन छ्याम ब्राउ 22 पदरी सुताम से थेला लि दोप दोप दजी ओचे दुःख मान्छे निजी टिकते बिसाम थेदिन छ्याम लान धन सम्बन्धी मुबा येशू से कुर्न जीवन रंगला चेला गादिदा Hyukpo mida परमेश्वरला युल्सरी वाङबारी कादे गारो मुला बिसे सुङजी चुराङबा तामथेसी चेला कादे उदेक मान्छे र येशू से आचा थेनी कादे र चुराङ बिसे सुङजी च्यागो कोला कादे धन सम्पत्ति थोरी भर लाबा मी कादे दा परमेश्वरला युल्सरी वाङबारी कादे गारो मुला Hyukpo mida परमेश्वरला युल्सरी वाङबारी भन्दा बरु उड्दा दापला मी गम वाङबारी सजिलो ताला Sudam thesi celagadi jan udik mansi therang bisam khalsi thar bayangla therang bisam khalsi udhar mukti swargadi nimyangla bisi celagadi shmeji ani 27 pati isi sungji Yesu si theni kadi da jivan suge mise labari akham bagi ina para परमेश्वर से लखमला tikta bisam परमेश्वर से labari akham bagi tigainon are bisi sungji hallelujah परमेश्वरला वचन सानबा लागिरी जम्मा त परमेश्वर से yang bena da molam don sugai tudiri ngai नेपाली रिपाङ्गोमा याङला गुंगनी तिनी ngai मर्कुस 10 अध्यायला है आज मैले मर्कुस 10 अध्यायको 17 देखि 27 पदसम्म मैले तपाईहरुको बीचमा तामाङ भाषामा पढेर सुनाएको छु वाचन गरेको छु अनि आज विशेष गरी धनी मानिस र परमेश्वरको राज्यको बारेमा म बोल्दै छु है अनि शीर्षक चाहिँ परमेश्वरले गर्न नसक्ने काम केही पनि छैन परमेश्वरमा सबै कुरा सम्भव छ हालेलुया अनि सु विषय रिङाइ तिनी तामफुल लबान मुला रंगनेल गुंगनी अनि चुरी पाङ्दोमा विशेष लसी याङची च्याखमला परमेश्वरला वचन बाइबल छेरी अनि चुरी प्रभु येशू ख्रीष्ट रंगला स्वर्ग युल्सला वचन प्रचार लबन फेब्ला स्वर्गला ज्याबा संयुर प्रचार लबन फेब्बा दुरी अनि येशू ख्रीष्ट लागे के दोबो दुरी फेरि यागर की मिखाला है एकदम छुकबो धनी मी बर्खरला युवा है लाना खेप्पा आदोबमी बर्खरला ब्युनमी ब्युन अवस्थादिन धनी दोबमी येशू ख्रीष्ट स्यापर फेप्काला केरि स्यापर खाला चुरी अनि येशू ख्रीष्ट स्याप सिति पाङला येशू द पुइजो सि फ्यालाला प्रभु तमन मन्द ज्याबा ग्रेन प्रभु नाला असल गुरु नै जुग जुग दनाला जुन याङबारे नै तितला दोला
है जुगजुगला जुनी बिचा आनन्दला जुनी खाइमै आजिनबा जुनी खाइमै आजिनबा याङला चुलुई है आनन्दको मार्ग है आनन्द जीवन पाउन चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यसले सोध्छ जमेन चाहिँ प्रभु येशू सुङ्ला जुनी ngada jaba guru bisi tikda manba jammolingri swargari jammangari परमेश्वर आबा परमेश्वर बाहेक जवाब खाली ननारे अनि प्रभु येशू सुङ्ला थेमिदा के त थानुन मला है सुरी कतिवटा तामगा येशू सुङ्मल विषम के त थानुन मला परमेश्वर कुल बता मिसिलाउ हालेलुया परमेश्वरलाई युल्सारे निबारी जुग जुग दोनाला जुनी याङबारी अथवा उदाहरण मुक्ति यांगबा लागि येसी परमेश्वरची कुलबा अन्साला गेलाउ अनि परमेश्वरची कुलबा गे जातो तिकमुला बिमार वाली 19 पदी प्रभु येशू सुंग मला परमेश्वरची कुलबा ताम यता थानुन मला येसी मी आशयको नम्बर 1 रे हत्या नगर्नु मी आशयको अनि नेपाली पाङमुला बेबिचार आलाउ दुरीता पाङमुला दोस्रो रि स्यान्दो दिन छम ब्रेलसी थब्राउ आब्रौ यो आलाउ पछि लुसिला ताम्बाङसी आब्रौ अथवा फट्टा ताम्बाङसी आब्रौ अनि अर्को छ मला त्यसै अर्को त ठग बालौ अनि अन्तिमले चाचुरी सुमला प्रभु येशूसी त्यसै रंगला आबा आमदा मानलाउ तिनी थारबाला जुनी याङबारे जुग जुग दोनाला जुनी याङबारे खाइमै नास अथवा जुनी याङबारे प्रभु येशू ख्रीष्ट सुङमान मला जुनी चुजुकेका देलाउ अनि जब चुताम थेला है एकदम प्रभु येशूला चुप वचन थेसी थे फुपमी थे धनीमी है ओ प्रभु येशू चुमी गाइमे जत्तुको इन्जेन लाबिना बालक काल इन्जेन लाबे चु धर्म कर्म गेम गाइ कादिला मुला गाइ कादि दानबिन मुला गाइ जब कादि तम कादि लामुला एकदम जब इन्ना चुम गाइमे जाजा कोला रन्सेन लाबा एकदम फुर्तिला सिबांगा है थे फुपमी सी तिनी लानन मिसी यांगसी प्रभु ईश्वर विश्वास लतोला येशू ख्रीष्ट विश्वास स्वर्गार फेब्म्यांगला स्वर्गार धोम्यांगला अनि पाप यम फेम्यांगला विशि सुङलान यांगसे प्रचार लावदिनी है स्वर्ग र नरक जाने मान्छे को छ खालमुला स्वर्ग दे नरक निशामी ह मन त थामला धर्म कर्म लावजा nga यत त थामला विशि काने मी कैसे चुप फुको मिसे रांगलासिन तिनी घमण्ड लावन म सिगो चु तामगा दिङा जत्तुको थामला ngai सेमोला थेरङ हेसे पाङ मान्छे येशूसे सुङजी दोषी अर्को तामकी सुङजी येशूसे दारेम येशू चु जमन ताम थाजिम तर येशू लदब गीत बाकी मुला अनि थे जाति किन मेमा न्यू एनिसी एला दिमरी मुबा एला जमन धन सम्बन्धी चुङसी गरीब कति पिनको हालेलुया तिनी यांगला धन सम्बन्धी चुङसी गरीब त पिनमा तयार मुला के अरे हालेलुया अनि जब येशू ख्रीष्टला चुताम थेलानी हे फुपमी यांगसे मराङला 22 पत्री नेपाली बाङला चुरी मती मर्कुस लुगारी च्याजिसम उसको चियार चाहिँ कालो भएर फर्किन्छ ली धोपतोप तजी तिक्ता विषम ली धोपतोप तसी दुःख मान्छी तिक्ता विषम थेदिन्छम नानन धन सम्पत्ति मुबा त्यसलाई आशा भरोसा त्यसलाई जुनिजा पैसा थोरी मुबा त्यसलाई आशा भरोसा सम्पत्ति थोरी मुबा थे तपाईलामा थे भ्योनमी थे धनीमी त चुरी तिक्ताजी बिमार बाली सिगो त्यसलाई ली धोपतोप तसी दुःख मान्छे निजी त्यसै दुनिया आयङ तर येशूजी गाछ सुन्दरी येशूजी परमेश्वरको कुल बतामा सुङे ए चु आलो थे आलो यो आलो बेबिचार आलो हटा ताम आबंगो आबम द आधार न ताम दिमदा रोसे घमण्डले छि प्रभु गाइमे चु बाला कालन छ लाबा जत्तुको इन्सन लाबिना है जत्तुको इन्सन लाबिना घमण्डी साथ छि पाङजी तर येशूजी ताम बातगी चिकन सुङजी यसै लदब के बाकी मला ए जुगजुगला जुन याङबारे स्वर्ग युसार निबारी यसै लदब गेगा गीति बाकी मला अनि थे गेजा ए दिमरि निसी एला सम्म चुङसी गरीब कातेदा प्राङमो कातेदा तामेङ बकातेदा बोलसी पिनगो तर चुताम थेसी थेमिला ली दोप तोप तजी है बोमो खासी थेकेम से ब्राजिसी सुरी येशूसे सुङबा बचन येशूसे सुङबा लेन मोजा
थेमी र सेम खाइराङ मला थेमी तिक्लेसी ब्राह्मण मला त्यसै तिकेला भन्नु प्रभु जमन थामुबा से लामन अनि येशूसी ngacan sungji asal guru bisi ngata bangmain परमेश्वर बाहेक आला असल अरे यसै परमेश्वर आफसे कुल बताम कति लाउ के लाउ तर जब प्रभु से सुदेश सुमजी थेमिसे घमण्डी लजी के स्वीकार आला नि हो प्रभु ngaden siap सुदे धन सम्पद मलाई ngai चुराङ मसी ngai शोभा धन गादि ngai अर्को त बोलाल बिसी नम्बर 1 ने जाति स्वीकार ला दबै न त्यसै स्वीकार आला नि यदा बेला मैसु सुमजी धनी मिदा स्वर्गले युसरी वाङबार भन्दा तिक्दरो उट विवा यांगला जो यम्बो नेपाली सारी जा आहा विदेश मरुभूमि गरे यांगला दाला यांगला नेपाली पाङदोम जा धनी धन सम्पत्ति जे प्लिङमा मिदा स्वर्ग युसरी वाङमा भन्दा धाप विवा क्वान्डुप धापला मिरी मुइ वाङमार सजिल दालो उट दा वाङमार सजिल दाला सरल भाषा बाङदो मुइ यांगला नेपाली बाङदो मे परवोला युसरी धनी तेन है सुक्पमी वाङबार भन्दा मुइ धापला मिरी वाङमार सजिल दालो मला रांगेशम बिचारला शिगो ते धापला मी थिबदाला तेनांगरी यांगला मीला केरे मुइलाम तामालाई उल्टा तामालाई शेष दवा हम हैन केताबालामा धापला मिरी मुइनन खाइमेन आवाङ धनी देन सुक्पमी स्वर्गारी खाइमेन निमरेगा बडो कडा वचन मलजु रहस्यले ता मलजु नंगरी पहिलामा कादिमिका देदा चु वचन थेज बिसम कहादालाई है ngala धन सम्पत्ति ngala दिमराङमा सिक चुयम तुराङ बिजी बाङमल दाला अनि छेमी सेन चुन बाङ प्रभु यीशु दा तर परमेश्वरला वचन दि प्रभु यीशु सुमन मला चुताम थेज चेलागा दिन छक्का दजी ओ प्रभु तुराङ बिसम तारेम खाला स्वर्गन्ने हमला खाजे थारबा यांगला ngajam rangla धन सम्पत्ति खाइ रंगला लिच ब्राजी अनि प्रभु यीशु सुमन मला अन्तिम पदले नेपाली सुराङ बिसुङला प्रभु यीशुले तिनीहरुलाई हेरेर भन्नुभयो मानिसहरुको निम्ति त यो असम्भव छ तर परमेश्वरको लागि छैन किनभने परमेश्वरको निम्ति सबै कुरा सम्भव छ हालेलुया मिगादेला लागि छु गेला बरे आँखामा तामिना मिगादेला लागि छु असम्भवलाई गेइना तर परमेश्वर आपला लागि प्रभु यीशुलाई लागि छु जम्मनाम सम्भव हालेलुया अनि प्रभु यीशु सुमन मला अनि चुरी नै चुक्यामसी नै चु वचन खण्ड क्यामसी पनि लोक बतामजा नै से बतामजा नै रांगनी त जान्नी त लोपर माइ बाइन तिनी नै लोप बताम नै किन बतामजा तिक महिना बिसम तिनी परम यीशु खुसी जुन ताम yang da pangman mula setam da yang स्वीकार ल दोपामिन है चुरी पङमन मला सु धनी मिसी सु फ्युको मिसी परमेश्वरला वचन फेसी स्वीकार लबल सतारी गमण्डल सिनी जिक्सु तिनी नानन मिगादे परमेश्वर प्रभु यीशुले थारबला गेला मुला प्रभु यीशुले स्वर्गला गेला मुला प्रभु यीशुले विश्वासला स्वर्ग युलसले दोला प्रभु यीशु ख्रीष्ट के जम्मलिंगी जमन बिता उद्धार दिन मुक्ति दिनमा परमेश्वरले नबिसे पाङमा मण्डलला है हामी यत्रो वर्ष धर्म कर्म गरेर आएको मान्छेले त्यसले सिकाउने भन्छ तर वास्तवले येशू सुंग वचन त सत्य हैन सिउ येशू ख्रीष्ट सुंगन मला चु तामजा परमेश्वरले वचन दिसे सम्भव हालेलुया अनि ngai चुरी गोरंगा तामगा तिङा तिगलोक जिबिसम तिनी ngai से बताम ngai रांगनी त गोबारे माइ मला अनि चु वचन गेमसे याङसे लोतोबा मूल तामजा है चु तामला मूल गुदी बिला याङला तामंगरी नंगला है जब याङसे चु काथो बे रांगनी से मला नि काथो बे थामल रांगनी त ओखर है ताले चु यमरी दाते ओखर बे तामला अनि नाम सरका चाहिँ सब एकदम सेतो ओखर तामला ते ओखरला फेरि ते काथोला फेरि चु एकदम त्यसला फिसे तुम्मदाला जब थे ब्याङला त्यसला नखरु गाला जब ते नखरु याङसे थिला छे नंगला गुदी जा यति मिठो यति ज्यादाला हालेलुया जति सोल्जी उदिन सोल्गे मानमा छेगे मानमा तामला अनि परमेश्वरले बच्चाने सुरुरी याङसे सुरुरी थे जतुकुदा ते काथो पिन्जी बिसम तेन्से तिगैन लाबरे आगा है उंगमा सरला परमेश्वरले वचन जब याङसे अध्ययन लला जब याङसे गोला जब याङसे पढपलाला जब ते नंगला रहस्यले ताम गोलानी के गुदी थादलानी ओती ते कासोल नंगसे बन्दा ज्याबा स्वाहा तला याङसे हालेलुया अनि चुरिङाइ स्याबा गुदी जाति लिने बिसम याङसे जुग दोनाला जुनी याङमा लागेरी अथवा
양시 थारबा 양발 लागिरी लदोबा तामजा तिकिने बिसम परमेश्वर से कुलबा अनुसार रादोबा परमेश्वर से कुलबा ताम न्यान्ची के अनुसार लदोबा नंबर 1 हालेलुया पाप यम पिछि स्वर्ग हिंसार वंगमा लागिरी पाप यम पिछि परमेश्वर दिन्छम चिबा लागिरी तिनी यांगसी लदोबा सुर नंग्यामngay गोबा तामजा परमेश्वर से कुलबा अनुसार कुलबा ताम वचन न्यान्ची के अनुसार ब्रादोबा के अनुसार यांगसी लदोबा अनि 2 नम्बर छ यांगसी प्रभु यीशु ख्रीष्ट सुङसेचे प्रभु बिसी आधा बजिम छेमेन्सी प्रभु बिसी विश्वास तसी तयार त दबजिम हालेलुया होशियार तसी तयार त दबजिम सुमिचे बडो आनन्द साथ यीशु थेला नाम सर फेपका तरी प्रभु रंग गुरु इन नंगाला बिसी स्याप सुङसी फ्यालजी तर सुङसे प्रभु बिसी प्रभु त फ्यालै छ केन्तेसी थारबा आयांगनी तिनी झम्बुलिङरी लानन मिगादी प्रभु ngai rangda musemula ngai isu yada maya lala ngai इच्छा भ्राला बे मेका हजारौं मुला तर परमेश्वर से कुल बताम न्यान्ची परमेश्वरला वचन अनुसार ब्रासी छेसी सुमराङमा घेला बमिजा सम्नन मछि यता बालामा तिनी यांगै चु तामङ झुमसँग जोडब दबा yang गादेजा सुङसे जे प्रभु बिसी प्रभु त फ्याला बगादे आइन यांगला सेम इनसे प्रभु त विश्वास कसी ब्राबा गादे दल हालेलुया अनि 3 नम्बर जा प्रभु यीशु ख्रीष्ट चुरी थेमी त सुङजी यसले लदो कि बाकी मुला गी बाकी मुला थेजा ए निसी एला धन सम्बन्धी सुङजी अरु त प्राङबो गादे त चामेङ बगादे कोनामेङ गादे बोलस बिन छिगो अनि 3 नम्बर जा तिग मुल बिसम यांगदा अर्गुसे अथवा परमेश्वर से रंगला दोष पुन भएन दुईरी सेम इनचे स्वीकारला दोबा अथवा पश्चाताप लदोबा छिगो जुनमिसे अर्गुला यांगला गाला दोष पुन मंगाई गाज घमण्डले छि हैट मलाई सबै थाहा छ म यत्रो वर्ष बाइबल पढेको मान्छे है यत्रो वर्ष प्रचार गरेको मान्छे तैले सिकाउनु पर्छ हैट म यत्रो वर्ष बाइबल कलेज गरेको विद्यास गरेको एमडी गरेको पीएचडी गरेको हैट मलाई सबै थाहा तैले देखाउनु पर्छ मलाई जब थेराङ बिसम थेमी चिन्जी माया है तुरितिक पामस यांगसी नाला दोष खालाइसी तुरि मोबा यांगला तामाङ जुजाल नानागासी मदन तामाङला दोष है मदन तामाङ से प्रचारला पहिले येसी सुदामजा आपाङसम तसेला सुदाजा तामजे के प्रश्न लदोबा बिबुदुइ रिङाइ घमण्ड आइन ngai जा स्वीकार द तोला हालेलुया नाला जे तामाङ बानी छिडु मुला है जकि भंगसे पाङमा बानी मुला सु भंगसे तामाङमा छिडो पाङमा अर्कुसी आगोजी बिसम राङनीसिङमा त सल्लाह पिनमा नाला दुश्मनमा ngaताङ दोबा हालेलुया जब ngaताङला तब परमेश्वर अनुग्रह ngaथरी प्रशस्त होला हालेलुया अनि चोरी यीशु ख्रीष्ट जब थेमिला दोषपुंजी तेजे धन सम्पत्ति भरोसा लासी धन सम्पत्ति थोरी जीवन देखिन तेला धन दि देखिन ध्यान मुबा येसी तु ध्यान आइन तारेम येसी जुक्तुला दुनिया मरे गाला लिच ब्राउ एला धन सम्पत्ति खासी आदिन ब्राउ तर थेराङ मे मते गमनले दोष नि चोरी थदाबलामा 3 नम्बर गे सुग्याम ngai yang बगुति जा तुननिना सेम इनजे स्वीकारले पश्चाताप परमेश्वरबाट दो हालेलुया जब ngai स्वीकारला जब ngai पश्चातापला जब nga परमेश्वरपटि प्रभुले वचनबाट धोला तब ngai छुट्ने छुटकारा दिन सँगै स्वर्गला मुलाम अनि असम्भवलाई तमले सम्भव तल हालेलुया अनि अर्को 4 नम्बर छ यांगला विश्वास एन आशा भरोसा छ संसारला धन सम्पत्ति थोरी आइन संसारला धन सम्पत्ति थोरी आइन तर परमेश्वरला स्वर्ग युसारी बोरबा जुग जुगला जुनी पिनबा प्रभु यीशु ख्रीष्ट वचन थोरी त दोला हालेलुया 4 नम्बर छ जम्बुलिङले नास्तासिनीबा धन सम्पत्ति गाला धिम गाला जका गाला पैसरी आइन गाला विश्वास एन आशा भरोसा छ गाला विश्वास एन आशा भरोसा छ स्वर्ग युसारी बोरबा जुग जुगला जुनी पिनबा यीशु ख्रीष्ट वचन थोरी त दोला हालेलुया जब यांगला जीवनले सफलता तब यांगला जीवनले उन्नति दिन प्रगति होला अनि अन्तिमली अनि 5औं नम्बर छ यांगला विश्वास तुरंग तदोजी कि असम्भव तम गरी सम्भव त नलाब खाला विश्वास तदोजी हालेलुया है यांगला चुननिन यांगला तो जुमसँग तामाङ जुमसँग दे लगभग यांगला 1 वर्ष पुरा दरी जुमसँग सुरु लाबा सुरुरी 3 जना सुरु लाबिन
na ani ngalan kola gadi jojali gadi jama 3 जना diksi zoom सँग सुर लबिना karena ta विश्वासमा छु तिरेम बढी दाला हालेलुया तिनी यङला गुनी 25 30 जना 40 जना परिवार छु जोडब दबन मला अनलाइन फेरि फेसबुक लाइभ गेम 40 50 जना जीवन मला तर यङला विश्वास असम्भव तम संभव तम खाला विश्वास त हालेलुया अनि काज समरी यङले यङसे तामला मला यङसे पाङ मला यङसे गोबर माइ मला यङला जीवन यङला जुनी यङला विश्वास कमजोर तामसी है यङला विश्वास है हाई प्रार्थना लजी तारावा आदवा यसो प्रार्थना गर्दिनुस् गुरुबा खोइ प्रार्थना गरे हुन्छ कि प्रार्थना गर्दै भोलि सोध्यो कस्तो छ त अहिले त्यस्तै छ खोइ केही पनि भएन जकि आफाले खाइ फान रङ मारे जकि पालाउ रङ बजे तर प्रभु सुमन मुला यला विश्वासी फान्जी हालेलुया तिनी यङला गेका दबान मला सुरु लाइला मला खै हुन्छ कि हुँदैन सुरु गर्न लाग्यो यस्तो योजना सुरु गर्न लाग्यो नयाँ योजना सुरु गर्न लाग्यो हुन्छ कि हुँदैन सँग हुन्छ हामीलाई तर प्रभुले वचन जी पाङ मान्छ विश्वास यङला 5औं नम्बर जा यङला विश्वास असम्भव तम सम्भव तम विश्वास हो हालेलुया अनि ngai rangnida tigai tam sri pangye manji अनि प्रभुले वचन तिनी ngai स्या बच्चु बुद्धिकाले त सुन्न नि नके यङला विश्वास त शक्तिशाली त दोनी अनि यङला जीवन जा संसारला धन पैसा जक्का थोरी आइ तिनी लानन क्रिस्चियन गादी लानन क्रिस्चियन ग्रेन छेम्बो रेम्बर छे गादी ngai मरंगो मुला अनि कादिमिसी यङदा पाङ मुला गाता पाङजी है यङला जजाबा जुन्डा संगति गादी है यानी गादेला मिसीमा लोबाले जग्गा आरे उसको आफ्नै काठमाडौँमा घर छैन त्यस्तो चर्चमा गएर पनि हुन्छ हाम्रो चर्चको मण्डली जग्गा छ हाम्रो संसारमा घर पनि छ अझ मर्ने बेला पुर्ने जग्गा पनि छ है जतुको त जा वास्तालाम है जुलानन गाई चु गोजे चु तामगारी तर अखिरी संसारला दिमसी संसारला जग्गासी संसारला बंगालासी यङ स्वर्गरे आवर्सीको ngai chubi madabinon rangnida madan tamangse chambulingri dan सम्बन्धी आसोगो दिम आसोबी प्रचार रहि चुजा खतम झुटे सिजे भिताबे कादिमिसी जाति लानन मिगादि मोला है तिले तामगी यङलादि जुगासी पाङ बताम ठिकारे बेबम बिदान त मोला तर वचन अब हालंगिम सि पाङगी तिक्द पाङ युदम ज गोबरे आदो मिदा दोस्ला मिलान थन मोला के कारण लमा चु जम्बुलिंगरी धन सम्बन्धी जग्गा जमिन से मिलुइ त स्वर्गरे आबरलिम स्वर्गरे बढ्बा ज्ञानम त गिजेइन येशू ख्रीष्ट अनि येशूला वचन दि आत्मा भरोसा रंगदिन नाला त दोज हालेलुया अनि यङला विश्वास यङ त बखाला आदनी लाबा लुङसुर संगुल जी खागै यङला विश्वास बल्य त दोल हालेलुया सुनुन विश्वास यङ सोदोल ngai rangida यागरी उदाहरण ngai पाङे मान्छे यङला विश्वासला आधार ngai जक्थानबा यङला जु सेवा तिनी यङला गुंगरी अझै न यङला 25 जना परिवार यङले जोडब दबन मला हालेलुया अनि चु जुम संगति जा तु लकडाउन बन्द त छै चु बन्द आदा तामाङला जुम संगति टिकति बिसम तामाङला जुम संगति यम्बु नगर चाहिँ केन आइन काभ्रे नगर चाहिँ केन आइन यम्बुला जिल्ला नगर चाहिँ केन आइन चु इन्डियाला मणिपुर सिक्किम दार्जिलिङ है भुटान अनि क्यानाडा विभिन्न गाडी ठामसिटी मोला के तपाईलामा चु संगति जा यागरकी मण्डली यागरी संस्थाला यागरकी सम्प्रदायला जुन्डा आइन चुजा जम्बुलिङ नङनन ठामसिटीबा प्रत्येक तामाङ जे आदना तामाङ ताम पाङबा क्रिस्चियन गदेला संगति न हालेलुया तामाङ ताम गोबा गदेला अनि प्रत्येक तामाङ गदे शिवबन्द गाछा येशू प्रभु थार्बबिनमा ग्लेबिस केनन दोलबिबा यङला उद्देश्य त लक्ष्य मुला यङला चु तामाङ सेवाला तामाङ संगतिला लक्ष्य मेन उद्देश्य चुइना प्रत्येक तामाङ गदे शिवबन्द गाछा येशू ख्रीष्टन थार्बबिनमा ग्लेन बिसी केनन दोला तेजे विश्वास लगाइला आलगाइ केनला बा जिम्मेवार रांगनै लेना ngaलाइन हालेलुया रांगनै त थामला चु कोको कोला सोबा जुन ते कोको कोला बेबा कोक सोलमलाई डांगी छिसो थेला मालिकला मेन थीम थेला उद्देश्य लक्ष्य छ
जम्मुलिंगडी मिगारे जन्म कशी शिव बन्धनका छ कोकला स्वाछ त्यसै म्याङनन्दोला भेल्छ त्यसलाई उद्देश्य त्यता बेलामा तिनी हिमालला अझ ग्लिङ जोमगङले त्यसै कोक सोलवा मिगाद मला त्यसलाई दर्शन थिएन तिनी याङला दर्शन जा कोक सोलबाइन कोको दोलाबाइन याङला दर्शन जा याङला बिचन याङ सेमराङमा मङ याङ सेमराङमा दर्शन जा हरेक तामङ गाते शिव बन्धन छ किसुन थार बबिन मगलेबी थे दोला हालेलुया